Puthot kyong dung heroin kene panlong lapen inudasar pimar police ari deng kaching nang. Arkoi cheklo ne phai thong ke presi analo por phai kitom rachite mapor malom. Section U/C clef D screen wasalu A/20 BN/CRPF A/W SI Deepak lahon lapen police ta batum pen kaikia son thak thak kiri kakro achai kereng pon bom hot. National Highway 39 atawar pinaka checking ket ke pada pon bom hot. SBI branch athaino khatkhati under police station khatkhati SS Ravigel S/C SDPO Bokajan alang idum pen ajok inut asar pimar passenger along pen home cap plastic asabon heroin kena ponlong labangso heroin pangno per 112.10 grams handbag Rupali Dutta wife of Bharat Dutta COG Gaon New Sonawal Police Station Mariani District Jorhat Assam nonomat kedoan sai raikoma sai khetum mesik Karjupatar topon bomla Bokajan pen Lawrence Lake Thiluti Kimi News Karbi Anglong